just before ngizoboshwa bese nami ngine round lami vele lokushaya ama-shop bese sigqekeza ama-shop nama-cheat abona like ama-pep bread loads like khona nje la gazi yabo kwenzeke le scene leli ngishaye le shop nyana yini shop nyana le like driving school ehlangane nendawo bakhenika ama-top wemoto ngisishap ngishaye le ndawo le sithathile ngithathile into engiyithathayo ngiva ngiyozifihla lezi zinto ngibiza ama-cheat engibhayizela ngibiza ama-cheat batshele ngivulile la bafethu ngihambe ngiqubule via ezinye izinto nabo ngibashiye shuthi nabo bayaqubula shuthi shuthi indaba yaqala ngokuthi kuboshwe u1 aloku phakathi eshop shuthi le shop makuloku uqhutshula so ziningi lezi zinto lezi ama-engine ibanner ntontoni labantu baloku yabazi mos labantu baloku babizana one by one shuthi umuntu athatha zabe deck parake kwakhe nayalalo renzini babambe i1 ekhala eqala bayibuze indoda hamba nziphi zonke lezi zinto bafunda zonke lezi zinto kuyo le ndoda ithe mpethe mina kusimi mina umuntu ovulela umuntu osojovis abasho induku bamshaya umjita sharp baluba investigate ngendlela zabo mina ke till nami ngihamba khona lapha eMathole like I told ukuthi ngithi ehlathini hlangane nomamsi ngiyemathole ngiyadabulapa from Roodepoort to Mathole phethe lengula lezi yabo imamsi ikhamba naye mfethu asifayise eMathole ngiyothengisa lezi ngamthatha mfethu mina ngisablome shoot no imbuze manje like ublome noMageba da kule mzombanyana wakaMageba akamfithu kala yabo mara mfethu zwakala ke nyolanda into zami so hamba yabo kube umuntu osho so into athi kuseni manje ngigqekezela mina ngabuma 10-11 ebusuku ezinye sengizithengisile khona lapha ebusuku yabo sengiphethe nanemali mfethu shoot angisaphethanga nani izinto eziningi ngaleyo ndlela mfethu ni lapho noMageba mangifika ngithuma uMageba mfethu ngithi uMageba hamba uthenga lezi zinto ezizibhemayini ngifuna ukusala ngishasha lo vele ngisale ngimshasha embiza siqoma istory yabona lese as prepare sesimele nje ukuthi makafika uMageba sithathe lezi zinto siyabhema bheka siphuma out mina naye road trip mfethu makafika uMageba bheka uqala uyangena uMageba banginika lezi zinto lezi ngimthume zona yabona manje sometime into ebengizibuzana ngibuze lo mntana mfethu manje lo wayathatha isikhathi kanje yabo and why angena phuma sometime yabo mara ngithini kuyi mfethu bheke mamsi awuphuma ubheke uMageba wenzani la ngaphandle wayangena phuma afika nginika lezi zinto lezi and wayathatha isikhathi kanje ukubuya amakaphuma lo mntana ngizwe ngathi yo Jovis ngithi athi ntanga shubile ntanga angizwa same time mangaqeda ukusho kanjalo ngizwa ama-hot manager uPujovis yabo abamazi Jovis wakhona angizwa uJovis yabo ngibone ngizwe la ukuthi abamazi ngiphume ngimeduze nalo mntana umamzi yabo angi-approach lama-hot man lawa shuthi emva kwalama-hot man iy'ntwana zime ngama-pitbull akhona ukubaleka athi kimi mfethu uJovis ngithula ngasho nix baba uJovis ngithula ngasho nix yabo ngibheka umamsi yabo umamsi athi manthemba yini ongabatshela uJovis yabo semthemba ngibabheke lama-hot man badlule ngithi mabadlula behlangana nosiqwayi uJovis bayambona emfishane lo yabo manje bahamba baphetheni isithombe basibone ku-footage shuthi ku-footage ngibonakala nale khona enye insayeza naye bengihamba naye mangizogqekeza la like first time mangisazogqekeza ngelayini shuthi ngibanje ekamereni la ngivele emuva into ejambisayo ukuthi okay u1 mude yabo nakhona ekamereni abangiboni phambili because ngivele ngasemuva kule nsayeza le ama-dreads wakhe shuthi ushaya ikhathi kanje nama-dreads la phezulu manje bafuna umuntu omude nomfishane and lo mfishane kumele abe nama-dreads nyana same time shuthi kuvele enye intwana nyana nje like mkhirizi nyana idonsa lamatroli nyana inama-dreads bafike bayibambe bayimusikoni bayifake ivili umkhipha uJovis uye ngithulile mina leso sikhathi mfana
angazi ukuthi le thothi bahlebele kanjani mfethu ngizwe ngalo le khona manje eka uJovis ka lo senzile mangisalo ngithi mina nguJovis angizwe qhu I black out choosing same time lights out ngipapa me police station ngizwe ngento ekhanda qhu hayi papa mase ngiboshiwe mfethu yazi ukuthi kahle angeke ngiblame umuntu yabo like njengoba ngishilo yabo ile ukuthi umuntu nje mfethu ezinye izinto you will always know yabo mina shothi bengazi bengifila le I always knew ngisathi intwana ukuthi there was this part of me ecava ukuthi hayi one day ngizongena ejele yabo but yimi into ebhekayo sizocela ukuthi usitshele day one ngale cala leli obhekane nalo kuqala lelo boshelo lona what is your plea ungasingaloku silusiya lena le sizokwazi ukuthi sidile ngalawa amanye angiyabona yola mina ngisho ngithi vele le cala ngilenzile le yabo but uyavuma ucithe ngithi asho ngiyaluvuma ayazi same time but okay sharp siyakuzwa uyavuma so sizocela ukuthi uze in 2 days because mangivela in 2 days sharp ngiye mangifika bathi 15 years yebo angize ngathi ekhaya bangibize yebo angize ngithi jo 15 years ngibe dizzy kancane yabo mangisezwa labo ntswi angizomagama ulile khani uthe wena uzazoboshwa sazohlala ejele angunalo 15 lo kuyaringa 15 yo ngisho ngithi just 15 years futhi ngiyahla nje kanje eboxini ngizitshela yo ngoshe 15 years mina kahle like ayibheke ekhanda kulokhala 15 years ngizengaze ngayongena ngejele